Thank you. Isantsane ile morena le mopolisi wa maphelo a rona today. No matter the situation, se re le mo go sona today, morena Jesu isantsane ile modimo mo maphelong a rona. So gona ba no ke tlo kgopela re emelle praise and worship your ropella pina, and then we'll open our service ka thapelo. Amen. Aremelleng ka maoto bazalwane. Bazalwane, this moment ke leng gore we should cherish and appreciate. Go ba teng mo in the presence of the Lord like this. There are so many people ba ileng gore today ne ba wisha gore be le gore ba le teng today in this church. But because of the protocols and the situation it's elenteng, ha go kgonagala gore everybody atlem. So once o le teng ka mo kerekeng ka mo, consider yourself as blessed and favored. And let's just praise God. Remove all the honor and the glory. I deserve. Amen. Amen. Nasekseni baba sithi akekho fana nawe. Nasekseni baba sithi akekho oyenza ama opportunities like you. We thank you, Heavenly Jesus, for your mercy. We thank you, Modimo wa ka o re bolokile, Heavenly Lord. There are so many souls, Heavenly Jesus, ba ile gore na ba rata gore be le gore ba le teng today in this place. But mighty God, but you, Modimo wa ka, o editse thato for rona to be here. For that, Heavenly Lord, we're going to marvel and praise Modimo
modimo wa ka re tlotlobatse leina la gago papa ra leboga ka lebitso la morena Jesu. As we are here modimo wa ka in your presence re santsane re tlo tsena in this service, Heavenly Lord, we invite you modimo wa ka, we invite your holy presence, we invite the Holy Spirit, Heavenly Jesus, gore e be teng amongst us today. Heavenly Lord, may everything that we do today modimo wa ka e be ka tlotso ya gago modimo wa ka ya legodimo fela. We thank you, mighty God, as we are going to do everything in here modimo wa ka. We invite the angels from heaven modimo wa ka gore modimo wa ka abe with us in this place. Mighty God, we thank you. Santsane re tlo marvela in this place, Father. We say take control modimo wa ka. Ha o no mong gape o re ka mo kopang wa na le matla, Heavenly Jesus, le bokgoni Father o go etsa morero wa gago gore o tswele pele. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Ke tswela pele ke a le dumedisa gape ka lebitso le le matla la mopholisi Jesu. Amen. Bazalwane, today I don't know, I feel so blessed. I feel like nka khua mo mofatshe ka botsa modimo gore thank you Father for choosing me to be here today. Like during the week and nako yotlhe e rutlwa, you can be witness to that. Batho balla, everyone walla, go lebella ba followang di WhatsApp statuses tsa batho ke rest in peace, rest in peace, rest in peace. But nna le wena today we are so fortunate that today bana ba rona ba bolokilwe, our loved ones ba bolokilwe, ga ra fitla ra lla go tshwana le ba bang. If we did modimo wa itse bana ba modimo, let's just trust in him, put all the trust mo yena, because yena ke ena le one le gore o tla re comfort. But me and you today, let's just rejoice and be thankful go modimo gore o re bolokile, o re kgontshitse. For the fact that gore nna le wena we are here today, ke gore somebody who is so mighty, o na le matla go feta matla otlhe a ka bang teng mo lefatsheng, o re bolokile a re choose gore re be teng here today. So today I am praising ka dipelo tsotlhe, reading everything, re acknowledge bogolo ba gagwe mo maphelong a rona. Amen. Mo nakong ya gona bjanong ke kopa go bona baeng ba rona, all the visitors ba ileng gore ba starta go tla in this church, sorry, you can sit down. Re kopa le mise matsogo, newcomers in this church, or re ba mo gae ra leboga. So then it means re le ba mo gae re itse molao ya mo gae gore tsamaya bjang. Amen. Okay, ne ke kopa gore re etse, let me just welcome you back home. You are all welcome back home. E santsane lona le gae le la fetoga, re tlo rerisa morena Jesu. Our motto ke gore Jesu ke morena. Jesu a fetoga, e santsane le ena o ne le mitsi yesterday, santsane le ena today. Amen. We are going to announce, there are some few announcements tse leng gore ke kopa gore ke di fitise mo lona. Ya ntlha ke gore the first one, youth ministry is open in the Green Hall. Youth ministry go Green Hall ka 9 o'clock every Sunday. And then Sunday school is suspended. Santsane e emisitswe bazalwane. And then number 2 ke gore WhatsApp prayer ya Wednesday ka 6 o'clock. We've got WhatsApp prayer elinteng ka 6 o'clock every Wednesday. And then those ba ileng gore ga ba teng mo groupung ya WhatsApp prayer, le ka bonana le Os Matsetla or Pastor Khomotso gore a kgone le eda bazalwane mo groupung. Amen. Ya boraro ke gore our small groups, as you know, gore na le small groups mo kerekeng di santsane di emisitswe.
together with the Bible school, le yona sentsane e emisitswe for now. Number 5, ke gore we've got a worship cafe every Sunday ka 5:30. It's an online thing ko Moreleta YouTube channel. Number 6, bazalwane le itsisiwe gore go na le a fundraising event ka di 11th of September. And then gona ka di 11th of September ke women's conference ka 9 o'clock. Women's conference ka di 11th of September at 9 o'clock. Registration fee ke 50 rand fela bazalwane. Registration fee ya women's conference ka di 11th of September ka 9 o'clock ke 50 rand fela. Amen. Amen. Ka utlwala marana? Okay, thank you. Ditsebiso di fella mo ne ke tlo kopa praise and worship e re leader ka dipina tse 3. Let's just stand up, a re emeleng re roriseng modimo. Amen. A re emeleng ka maoto. Let's praise God. Amen. Onjenga we Jesu wami, onjenga we Jesu wami, onjenga we, onjenga we Jesu wami, onjenga we Jesu wami, onjenga we.
Hallelujah.
One more time. Siyabonga Jesu. Konyama Yesu. Siyabonga. Glory to Jesus, amen. Akitsuwena nawutamailelena, amen. Mina ukhambe nami ikakaramba yezulu, amen. Hona byanong bazalwane re ke nako ya monelo. We just gonna have a word ya monelo. The verse that I had, I tried to read mabani ke prepare, but this verse it's so strong, monna. I'm gonna say it today. Gore re khopotse yona today. For God so loved the world. Walithanda izwe kangaka. Wanikela ngendodana yakhe eyodwa. Ukuthi mina nawe namhlanje sizibize abasindisiweyo. Amen. Ukuthi mina nawe namhlanje sibe nempilo engunaphakade. Amen. Mudimu o ratile lefatshe hakaka. Aniela ka morwa yona leng esi gore ya dumela moyena apoloswe. Ya dumela moyena abe le bophelo bo sa feleng. Amen. So kajeno it's our duty to trust God. Lisa ari feeling sona. Amen. Akira now nezi bazalwane. God his only begotten son. Imagine Naledi Lehoko ba re ke kopa fela rorisang, re fa rorisang fela. Your only beloved son. Ke kopa o re fe yena, mphe yena. Somebody are modimo re mphe yena today. Utla re tabe e buima hakana kang. I've got 3 sons mara. Imagine go twa tsian jabulo o mphe yena le one. But modimo, because of he loved us so much, o re ratile go tlhokisa selekano. Amen. A niela ka yena. So ka jeno ha re niela, ha re mphe eng. Sa se bolelang today is invest back in me with what I've given you. Ntshepe ka seo ke go fileng sona. Ga rena sepe bazalwane. You can't offer God anything. Ga rena sepe. Whatever that we have ke sa modimo. Amen. Whatever akitsu kana hana whatever wealth ena le nyona ka je ke batla le the worth trillionaire ha se ha that money ke ya modimo. Amen. So today modimo are invest back in monna ntshepe ka se nna ke go fileng sona. A re mphe sona are invest back in me. O bona gore your investment di tla yielda eng, di tla ntsha eng. Amen. Ntshepe ka seo ke fileng sona. So re sa tlo tshepa modimo ka sa re fileng sona ke ilo rapela bazalwane. Amen. Modimo ntate ka lebitso la morena Jesu, you are worthy to be praised, heavenly Lord. Modimo ka bana ba gago ke bana mo pela sefatlhego sa gago ba sa tlo go tshepa, heavenly Lord, with what you have blessed them with. Modimo ka touching each and every heart mo eleng mo teng. Modimo ka toucha dipotla tsa bona, whatever modimo ka so ba touchang gore ba investe ka sona in you, heavenly Lord. Se bless abundantly. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Ribine Hosanna, Hosanna, Odimo, The box is a monelo ke tsa bazalwane. Hosanna, Odimo, Odimo, Untate, Ribine, Hosanna, oh.
Hosanna, Hosanna. Jesus.
give honor and glory le bitsong la hao modimo wa ka hobane lo seng ha ka jeno ha yo ya tshwanetsweng ke tlotla eo modimo wa ka e leng ho wena
Jehova ke lena letsatsi leo re etseditseng lona hore re tle tlung ya hao modimo wa ka re tlo nyakalla teng. Jehova Dafita o re ka thaba ha ba rona ha re ye tlung ya Jehova e re modimo ha sa bone boholo ba hao o re surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Modimo wa ka re thuse le ho senga ka jeno hore re ke re understand hore ke letsatsi leo modimo wa ka o letseditseng bakeng sa ka, ke letsatsi leo modimo wa ka ya lokileng o batlang ho araba e mong tsatsing la ka jeno, ke letsatsi leo modimo wa ka o le entseng hore re boelane le wena Jehova le ho sengona, ke letsatsi modimo wa ka leo le entseng hore re sokolwele ho wena, ke letsatsi leo le entseng modimo wa ka hore bohle ba nyorilweng ba tle ho wena modimo wena sidiba sa nnete, ke wena sidiba modimo wa ka se maphodi se monate modimo wa ka lokileng. Re a leboha le letsatsing la ka jeno a ko kgutsise meya yohle modimo wa ka maphelong a rona, kelelo ya rona modimo wa ka ke shebe sefapanong, pelo tsa rona ke di tadime ho wena le ho sengona. Ke a rapela ntate ka lebitso la Jesu o re bua ka molomo wa ka le letsatsing lena o ya ka moo ho ratang wena ka teng modimo wa ka ya lokileng, ke bana ba mamedi modimo wa ka ya lokileng, hlonolofatsa lentswe la hao pelong tsa bona le ho sengona ka lebitso le letle la Kriste. Amen. We welcome you from our YouTube channel wherever you are. Modimo letse hantle le santsane le re joine letsatsing la kajeno. Naneni ku YouTube siyambingelela uNkulunkulu anenze kahle elangeni Lona namhlanje. bohle mona ka utlwa amen ya lona e ka reng ke tlwaetse pheta ngape ku utlwe mohlomong. Uthi akazwanga amen wenu. Amen. No na bothata ba ena ba lena le bothata ba hore le tlile bakeng sena le kana la khutlela hae rona rena le TV channel. Mani nenkinga ukuthi nizile namhlanje akunankinga iTV channel ikhona. Hallelujah. Amen. I'm excited to see you today. Jabulile namhlanje umfundisi ukunibona. Modimo o lokile le letsatsing la kajeno. uNkulunkulu ulungile nalilanga la namhlanje. Ko ha ka utlwisisa hore o lokile le letsatsing la kajeno. Mangazwisisa ukuthi ulungile na Utlwile namhlanje. hantle mankwane ha a batla ona batla lo jwetsa hore do you understand hore o sebakeng se wena mara wena o sebakeng se Umamkwani bekazama ukusitshela ukuthi siyaqonda ukuthi una sikule le batho ba ndawo. batlang ba sebakeng se o leng sona ba khona go ba be bo Bakhona sona. bafunayo ukuba kule ndawo kodwa Una le batho bakhona. ba batlang ho hema moya o hemang ga ba khona ho hema Khona ba bafuna thuswa ke ukuphefumula ditjhini. lo moya ophefumulayo Mara wena o bakhona hema baphefumula moya ngemishini. o fela Wena tjena. Ha uyaphefumula ona lo mshini o thusang hore o heme. ngaphandle komshini okusizayo. Akekho umhlobo onjengo Jesus. Awumutswale yathwana li Jesu. I have never seen him. Asonke kamona. Amen. So we continue le bekeng ena Re tswela pele le bekena. hore re ya pele ha mmoho re le phutheo ya Jesu Christ. Siya phambili siyibandla lika Kristu Jesu. And today we want to focus on tabeng ya hore ana re balatedi na. Sizobheka kakhulu endabeni yokuthi ingabe singabalandeli na. A ke batlo sebisa lentswe lena la barutuwa le. Uthi akafuni ukusebenzisa legama labafaka Ke batla ho lawofakazi. sebisa hore ana re balatedi na. Uthi ufuna ukubuza Now- ukuthi singabalandeli yini. Ke favor Kaizer Chiefs last year tlapa rona e sokotse hampe. Uthi ufavor iKaizer Chiefs iye hlupheka And ha fihla nako mo eleng hore balatedi ba teng. Makufika isikhathi sokuthi abalandeli Banka bakhona. di-placard ba ya ko Naturena ba ga e khona. Now enough is enough. Bathatha ama-placard bayothi hayi cha sekwanele. Now potso ko re ka jeno e ka ba wena molatedi wa mang mara
Kodwa ngabe wena ungumlandeli kabani na? Now, based tabeng ya hore re batla hore re utlwisise hore re balatedi ba Jesu Kriste. Ukuthi sizwisise ukuthi singabalandeli bakaKristu Jesu. Ho na le ho hong ho lokelang hore ho ke ho suthe wena. Kuna la kudingeka ukuthi usuke khona. Something must give in today mo bophelong ba hao. Kukhona okufanele kungenelele empilweni yakho namhlanje. Wenze a direct translation. Fuzeke kube naloko okusukayo empilweni yakho. Kukhona lokho kufanele kusuke empilweni yakho. Hona lo tlamile ngotlowe ka Kukhona normal language. okudingeka ukuthi kusuke. And now Arabala Luka chapter 9:23. Masifunda uLuke 9 verse 23. One of the famous piece of the scriptures. Enye yama scriptures nje adumile. Ababulalla bohle ke Jesu o. Wabatshela bonke Are uJesu. ikare ha emong arata ho ntatela. Uma umuntu ethanda ukuza emva kwami, Ke aitele. makazidele, Aipele se sefapano sa hae. athabathe isiphambano sakhe, Ka tsatsi le leng le le leng. imihla ngemihla, Me antshale morao. angilandele. Ke a tseba le rata Sotho se se reng aitele sefapano. Athathe isiphambano sakhe, Tsatsi le leng le le leng. imihla ngemihla, Me antatele. angilandele. So I want us re reflect ke batla re shebe hore Ufuna ukuthi ha re sibheke re amohetse morena Jesu Kriste. masithi simamukele uKristu Jesu. Re utlwisisa hore re Jesu re o morena ebile o mophulusi. Sizwa ukuthi uJesu uyinkosi futhi ungumsindisi. O tlanka mantswe a ke qetang ho a bitsa this definition e re bitsang Jesu ka ona o tlo nka ile ntho ya tlwaelo mara go bolella ha o dutse mo a na wa tseba o na le dikereke tse reng Jesu ke morena then it is Uyazi full ukuthi stop. zikhona inkonzo ezithi uJesu uyinkonzi bese zima lapho. Hore ke mophulusi no. Ukuthi ungumphilisi cha. So haeba o re wena o molatedi wa Jesu Kriste Wena uma ulandela uKristu go Jesu, tsho hore o re Jesu ke morena ebile ke mophulusi. uthi uJesu uyinkosi futhi ungumsindisi. For if we say we are Christians, Uma sithi ho singamakholwa, bolela hore o na le something that we declare and profess. kukhona lokhu esikushoyo. Ka mantswe a mang re a latela ebile re a dumela. Sithi siyalandela futhi siyavuma. Re dumela hore tswalo ya Jesu Kriste ke yona ho ya ka moo lentswe la Modimo le utshong. Sithi ukuzalwa kaJesu kungendlela izwi Re likaNkulunkulu lisho dumela ngakhona. lefu la Jesu Kriste. Sikholwa la ekufeni kukaKristu Ebile re Jesu. dumela tsohong ya Jesu Futhi sikholwa Kriste. nasekuvukeni kwakhe. Ebe re dumela hore nyolohong ya Jesu Futhi Kriste. siyakholelwa nasekukhuphukeni kwakhe. Hey, dikereke di a rwane tabeng e ke buang ka yona e. Inkonzo zihlukene ngalento Bongata engiyikhulumayo. ba rona re a dumela Jesu o tswetswe a shwa a tswa mabitleng. Abaningi bethu siyakholwa ukuthi uJesu uye wazalwa wafa wavuka Mara ethuneni. now lately there is a theology e reng Jesu ha tsoa. Kunale theology eseyithi uJesu akazange avuka. And ha o nka o ba kopanya o sheba science ya bona o etsa hore o be confused. And mawubheka nje ubuningi babo kukwenza nje uhlangahlangana. Now rona ba reng re amohetse Jesu Kriste. Thina esithi samukele uJesu Kristu. Therefore it means really we have received the salvation one day. Ngakho sithi samukele Now insindiso. salvation e bolela hore there is an eternal plan e Modimo a nang le yona ka rona. Insindiso isho ukuthi kukhona ukuphila Not just okungaphakathi. eternal plan but to save us Kukhona ukuthi asindise and to deliver us nokuthi asikhulule and redeem us nokuthi asiphilise. and heal us from sin. Take note of that. And heal us from sin. Ezonweni. A re fodise sebeng sa rona Asiphilise ezonweni zethu. le lefung le sa feleng. My God. Nasefeni okungapheliyo. Modimo plan ya hae ka nna le wena ha e fele. Iplan likaNkulunkulu ngathi alipheli. And now ho se feleng ha yona
gore a re lopolle, a re ntshe. njengoba alipheli ukuthi asikhiphe. Remember, I said sometime when you rescue somebody, how mtshware ha monate ni. Uye wathi kwesinye isikhathi mawusindisa umuntu awumsindisi And kamnandi. every time mo modimo a re ntshang teng a re sa utlwe go tloa ha monate. Kaningi uNkulunkulu la sikhipha khona asiphumi Ke mo kamnandi. re qalang re blame Satan, re re ke Satan jwale. Yingakho sihlala njalo siblame But uSathane if re na le sithi. tsebe ya utlwa se bolelwang ke moya, Kodwa masinendlebe yokuzwa ukukhulunywa sometimes we'll ngumoya. understand there is an eternal plan of God with Siyacabanga us. ukuthi kuneqhinga elingapheliyo. And that thing has to redeem us. Leyo nto leyo Re iyasiredeem. phonyohe Isenza siphunyuke. lefung la sebe, Siphunyuke re phonyohe ekufeni lefung le sa feleng. nasekufeni okungapheliyo. We need to be redeemed and set free from that. Sidinga ukuthi sikhululeke kulokho. Now, how about verse 18 to 22 ya yona chapter 3? Mawufunda Chapter 9, mean to say. u18 to 23 yena chapter 9 lona. Lentswe la Modimo le re bontsha hore o ka nna wa tsamaya le motho mara a sa utlwisise o mang. Izwi likaNkulunkulu lisibonisa ukuthi ungahamba nomuntu kodwa angazwisisi ukuthi O wena ka nna wa bua ubani. le motho mara a sa utlwisise hore o Ungaba mang wena. nomuntu kodwa angakuzwisisi ukuthi wena E ka nna ba ubani. re ka mona kaofela ka jeno tjena re tlo fellowshipa mo. Kungenzeka Mara sila re sizokhonza utlwane nje hore re kodwa bomang. asazani ukuthi singawubani. Sitting next to me doesn't mean hore wa ntseba. Ukuhlala eduzane kwami akusho ukuthi uyangazi. Hore re etse amen at the same time go pe matsoa o bolele hore wa ntseba. Ukwenza uamen sisonke nokushaya izandla sonke akusho ukuthi siyazana. Barutwa have been 3 years along le Jesu ba tsamaya le. Abafundi bakaJesu babe neminyaka emithathu bahamba naye. Ba bone Jesu a etsa dintho. Bambona uJesu enza izinto. And there is something that eke ratang ho tsamayeng a bona le Jesu. Kukhona lokho akuthandayo umfundisi ekhambeni kwabo Seo noJesu. a sa etsa hore Jesu a re batho bana ba se ba nkutlisisa bile ba ntseba. Azange kumenza uJesu acabanga ukuthi labantu sebayamzwisisa futhi sebayamazi. Ke ka ho fihla nako ma ba botsa mpotso a re lona le re ke mang? Yingakho kufika isikhathi la babuza umbuzo ukuthi nina nithi Who do you say I ngingubani? am? Nithi ngingubani? Because many of us, we claim to know Jesus. Ngoba iningi lethu siclaima ukuthi siyamazi Do uJesu. you know why? Because Uyazi kungani? because we were raised in a Christian family. Ngoba sikhulela emindenini engamaKristu. Ha ke bula mahlo fela nye ke santse ke hlahetse Mawuqala Christian uvula family. amehlo nje ukule mndeni ongamaKristu. Ya ka e worse because it was not just a Christian family yang kerekeng lo khonza. Eyakhe beyiwese umfundisi ngoba bengingasi umndeni nje oyokhonza. Ke lapeng la boruti batho ba tla teng. Bekuyikhaya lomfundisi abantu beza And khona. therefore I feel no, this is my title. Wase uyabona ukuthi hayi Ha cha ke cha hloke hore ke yami. kopane le Jesu hore ke ibe something one. Akudingeki ukuthi ngihlangane noJesu ukuthi kwenzeke into ethize empilweni yami. Hello PKs ba leng teng ka tlung ka mo. Amen. Re claima hore re tseba Jesu. Siclaima ukuthi siyamazi uJesu. Ho attenda kereke ha o bolele go tsebana le morena Jesu. Ukuza enkonzweni akusho ukuthi wazana noKristu Ibile le Jesu. feel guilty lona ba leng teng ka jeno je le feel guilty hore di mane wa mpona ne wa tseba hore Nina nikhona ni feel guilty ukuthi hayi uyasibona umfundisi. o tseba hore ha o tso feel jalo attitude o tso tla ka yona kereke nga se e right. I-attitude ozangayo ebandleni akuyona elungile. Hello Amen. ke bua le balatedi akere. Ukhuluma So ke batla nabalandeli. ha ke batla o ipone o le in that spot sa go o tshwere placard o ya ko Naturena lo. Akafuna ukuthi uzibone uphethe i-placard uya eNaturena nawe. But now we do have Bible class studies, renale time for offering, Kunama all Bible these studies, things, a night kunezikhathi prayer. zomnikelo Ha nama-night di prayer. uyetse hore o tsebe Jesu ntse. Azikwenzi ukuthi wazane noJesu. Even to assure your salvation Nokuthi ube nesiciniseko ngensindiso. or the duration ya hore o rapela hakaka. Nokuthi ukhuleka kangakanani. But it is the encounter that you need Ukuhlangana naye with Jesus. noJesu. Kopana le Jesu. Hlangana
ukuhlangana noJesu. Itutse je ke nahana, you know, ha o fitla freya motho a o dumela, Uthule nje uyacabanga ukuthi uma usushela umuntu ekuvuma o feel proud to jwang. uzizwa uproud kanjani. And unfortunately, tabela nkileng ka bua ile hore 97% most of the time ke maka. 3% ke yona nnete ya hore Uthi 3% yiyo iqiniso. ke a nqanywa ke a foster. Ngiyakuthanda, ngiyagcwala ngawe. Now, ke eme mona because ke utlwa moeng wa ka wa hane hore ke tswele pele hore ke bua ho feta ntho e ke batlang hore le utlwisise Uthi moya ya wakho uyala hore ukuthi all aqhubekele those things that I phambili. mentioned, they don't make you. Uthi ubona Or they ngathi don't lezi zinto assure you. azikhulumile azikunikeza isiqiniseko Hore o tsebana le Jesu Christ. ukuthi uwazana noJesu Kristu. Mara o hloka an encounter le Jesu Christ. Udinga ukuthi Akena utholane naye. ka Sesotho mona ha nhlakela monate I think o hloka hore o kopane kapa o bone Jesu then o bona wa ke buiwa mahlo ne. Ukuhlangana naye nokumbona kukhulunywa lokhu kwamehlo. You need an experience le Jesu Udinga Christ. ukuthi ube ne-experience noKristu. Once you experience Jesus, Uma experience uJesu, o tla utlwisisa gore tseo tsohle o kana wa di etsa out of love. konke osukwenza ukwenza not kuphuma out of okuthandweni, awukwenzi ngokuthi ufanele. Do you know this term that we normally use? Ha re tlamehile re hlahelle di-meeting or di-events and let me just show face. Uyazi le tesishoyo masiyofanele sivele Ha Jesu ha se mo emhlanganweni. re kgaisang sefahleho, uJesu akusili la kuvezwa khona ke ubuso, mo re kgaisang pelo tsa rona. ulasiletha khona inhliziyo zethu. Hallelujah. Now, last week I said this about Jesus. What does he know best? Iviki eliphilile usho Jesu ngalokho o ukuthi tseba uJesu the wazi, difference ya ho brushana le batho. uJesu wazi different Rubbing yokubrashana shoulders le nabantu. Jesu. Wa tseba Uyayazi uJesu into batho ba yokuthi rata ho nithintane. ba be mo o leng teng. Abantu bathanda ukuba la O ukhona. experience it, o bone di etsahala. Uyabona ubonile kwenzakala. And there's something else, just so I understand. We understand that a touch, but not just a touch, but a touch that is inspired by faith. uJesu uyakwazi nokuthintana okugcugcuzelwa ukholo. Because you want to tell me all along, Hatsatamaya, when this woman with the issue of the blood thinking and deciding, if I can touch, Lo wesifazane owayehlishwa umopho wacabanga ukuthi batho ba seng ba mo mangamthinta. thetsitse na. Bengekho abantu Ba netse ba mo thetsa batho bao ba mo tshwara. bebakhona But they were abantu just bambamba rubbing kodwa around bebanje him. bamthinta nje But he took a touch. kodwa wathatha ukuthintwa. Now, ukuthintwa lokho mhlambe amasay yiko okudingakalayo Tashi eo ke yona e tlhokagalang ukuthi wazane noJesu. gore o tsebane le morena Jesu. Now, here's the sad thing. Nako kubuhlungu ke. Re ba Kriste kaofela ke re. SingamaKristu sonke. Ke kope se mo Kriste phamsel tsolae ke mmone. Ongayena umKristu aphakamisa isandla sakhe. All of us, we come and we say we are Christians. Sonke siza la sithi singamaKristu. Now, ba bang ba rona re jarile. Abanye bethu sithwele. Ba bang ba rona re rwesitswe. Abanye Actually, ke bua bethu Sesotho hantle. sithwesiwe. Some of us, we are carried something. Abanye bethu siphethe okuthize. Some of us, unaware, there were things that were put on us. Abanye Kunezinto ezibekiwe phezu kwethu. kunezinto ezibekiwe phezukwethu. Then ratla le tsona not more moreleta park. Sase siza nazo Ratla hayi le emorletha tsona kuphela. efangkhedile. Sase siza nazo ekholweni. It's shining light in it. Eish, Ratla hayi le shining tsona light. bukreste. Seza nazo ekholweni. So some of us, there are strongholds that are holding us. Abanye bethu izinto eziqinile ezisibambile. Now those things, they disqualify us hore re be followers. Ezinye zazo yizo ezisenza ukuthi singakhona ukuba ngabalandeli.
Bona, hobane Jesu o tsebile, that's why we cannot serve two ngoba masters. uJesu wazile asoze sakhonza amakhosi Wena on amabili. the superficial, mo mahlong mo o bona o serva Jesu. Wena emehlweni wakho uzibona ukhonza Hobane o uJesu rapela le ba rapelang, o bula lengolo le ba le bulang, o ngoba etsa ukhuleka tsohle tse nabo etswang ke ba uvula Kreste. But imibhalo a na abayivulayo. o molatedi wa Jesu Kreste na? Ingabe ungumlandeli kaKristu na? Now, some of the strongholds tse tse re tshwereng tse, Ezinye zezinto ke ezisibambile dintho lezi tseo e leng diketso tsa rona. yezinye zezenzo Some are zethu, things that we are not even aware of. ezinye Hore singazicapheli re jarile nokuzicaphela maphelong a rona. ukuthi sithwele empilweni zethu. Just because o utlwile hore train e ya lehodimong, then o bo e palama, but o na le dintho tse sa tlohang ho wena. Ngoba uzwile ukuthi le train yezulwini wasuyagibela kodwa zikhona izinto ezingasukanga. Those things do etsa go ska ba molatedi wa Jesu. Lezo zinto zikuvimbela ekutheni ube Yes, ngumlandeli o teng kaKristu. kerekeng o etsa, but do ha o molatedi wa Jesu Christ. Ukhona enkonzweni kodwa uyena umlandeli kaKristu Jesu. You are not a disciple. Awuyena ufakazi. Is there somebody who feel offended when I say this? Ukhona ongezwa kahle mangisho lokho. Is there anyone feeling offended that you need deliverance from that thing that is Ukhona holding you? obona ukuthi uzwa ubuhlungu makuthiwa udinga ukukhululwa. You know, I told you some time back, once o bua ka gore o bona matimona o tlo o kwata, Mawukhulunywa ngamadimoni uzizwa that uthinteka is a good ukwata. sign ya gore o hloka deliverance. Leyo yisign enhle yokuthi udinga ukukhululwa kuloko. Why o hlabeya ha re bua ka go deliverance? Why o hlabeya re bua Kungani gore o uzwa na le meya ubuhlungu matimona makhulunywa tlamehile tloswe ngedeliverance? bophelong? Uhlatshwa yini makuthiwa kuzosusa umoya wamadimoni? Can I tell you something today, good? Angakutshela okuthize namhlanje. When you mfundisi. experience that offense, Mawuzwa nje lokho kuthinteka kabuhlungu. Uzwe nje ukuthi akusasemnandi To a kuwe. point Uzizwele ngathi nje ungavela uphume nje sakhuluma. wena Akuwena. wena ke na problem le wena Wena inkinga ke na le ayikho problem nawe. le moya o Iproblem ikulo and moya. moya ona o tlamehile o utlwe Jesu Christ Lo moya ufanele ukuthi uze uKristu Jesu. le wena on the TV o hloka re utlwe Nawe Jesu moya o. eTV lo moya udinga ukuthi uze uKristu That is Jesu. why you are offended when you hear this. Yingakho njalo But in uzwa the name ubuhlungu. of Jesus, Kodwa ngegama lika Jesu find a place and reconcile back to God. thola indawo yokuthi ubuyisane noNkulunkulu. Ubani u feel this? Kungani uzizwela kanjena? It is because lona moya ona o batla a place ya teng. Ngoba lo moya nawo ufuna indawo. And it is this spirit that is holding you not to Futhi be yilo a moya follower. It is this spirit so tshwarang o Ovimbayo. ska ba ena moruti wa ukuthi Jesu Christ. ungakhona ukuba ngumlandeli kaKristu. Why are you getting offended? Kungani uzwa ubuhlungu? Una le batho ba feeling very funny now. Now yes I. Kukhona abantu abangazizwa kahle. Ha utlwisisi wetsala mmele wa respond to what I'm saying. to this Umzimba man. wakho uyaresponda kuloko umfundisi akushona. Hobane ha se nama ya ka e bua maka o bua moya ho wena. Ngoba akusinyama umoya ukhuluma kuwe. O hloka hore o be delivered ka lebitso la Jesu. Udinga ukuthi ukhululwe ngegama lika Jesu. Go sebeletse modimo ka pelo e lokoleng. Ukuthi ukhona ukusebenzela uNkulunkulu ngendlela ekhululekile. Ha o sa duduseile mo dutseng mo. Awusahlalisekanga nala uhleli khona. Ka lebitso la Jesu Christ. Igama lika Jesu Kristu. Ka lebitso la Jesu Christ. Igama lika Jesu Kristu. Ke bua kgahlano le moya o nako ya hona jwale. Khuluma kumelene nalo moya loyo. Ska wa hatella. Awucindezeli.
Hona le batho ba re ke hloka ho lokollwa tsatsing la kajeno. A ke tsebe ke tla kgona ho fetsa ntho e tlamehile e etsahale mo. kukhona But abantu abathi I namhlanje sense ngifuna moya o ukukhuluma. hallang he's busy working mo bathong. Uzwa umoya engcwele ukuthi ubhizi uyasebenza ebantwini. Wa bona hona le ntho tse ding tse re tshwarang to extend hore ha o bone hona le motho a ka kgonang a bue ka taba eo. Kuna O le bue le yena ka. zinto ezisibamba ngale ndlela ukuthi ubone ukuthi akukho umuntu ongakhuluma naye. Mara ke na le solution ho wena ke Jesu Kristo. Une solution kuwe uKristu Jesu. Ke batla batho ba jwalo ba tle ba tlo khumamama. Ha o tlo khumama hona ebile ha o tlo njwetsa next. Ucela ukuthi abantu abazizwela lokho beze bazoguqa la ngaphambili, abazoguqa phambi kwakhe futhi abazosho lutho. Hona le matla a modimo a pholosang a teng sebakeng sena. Kunamandla kaNkuluNkulu asindisayo akhona kule ndawo. Ke bua moyeng wa hao, ke bue kelellong ya hao. O tlo moyeng wa Ukhuluma hao. Modimo. emoyeni wakho hayi engqondweni yakho. O ska hatella se moya modimo batla mo se etsa ka bophelong ba hao. Ungavimbi lokhu umoya engcwele ofuna ukuyenza O ngempilo batla ho yakho. bitswa morutwa wa Jesu Kriste wa nnete wa sebele. Ufuna ukubizwa ufakazi kaKristu Jesu Ha weqiniso. ke kgathale gore o mang sebakeng se. Just come and bow here Khathazekile before ukuthi God. ubani. Ke a leboha le ho ema ha hao fela ke sebete se seholo hampe. Uyabonga ukuthi ume isibindi esikhulu kabi leso. Ha ba so felle le bangata hampe. Just bow here, just Abaphelelanga bow here, baningi just bow here. kakhulu. Kuqani. Look, chebela mo in the pulpit. Hona le ntho tseo batho ba jarisitsweng tsona ha se bona ba ipeileng tsona. Kunezinto abantu abathwaliswe zona akubona abazithwesile zona. Mara hona le Jesu Kodwa kunoJesu ya kgonang ho fodisa, kgonang ho lokolla. okhona ukupholisa futhi asindise. Son of David, have mercy upon me. David wathi banomusa kimi. Ha ko bontshe mohau le nna bophelong ba ka modimo. Bonisa umusa empilweni yami. Thank you, Jesus. Amen. Can we stretch our hands more bona nakong ya hona jwale? Asiluleleni izandla zethu kubo manje. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Qui du merci. Qui du merci. Tole murena. That's it. Qui du merci. Qui du merci. Tole murena.
lebitso la Jesu Kreste. Ba lokolla Modimo wa ka. Ke bana ba hao tate wa ka ya lokileng. Ba tlile ho wena Modimo wa ka, ona motho ba tlile ho yena tate. But they came before you, Lord, in the name of Jesus. Set them free, Father, in the name of Jesus. Ke rapela ntate ka lebitso la Jesu. Ka lebitso la Jesu. Ka lebitso la Jesu. Ba lokolla Modimo wa ka ya lokileng. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, my God, in the name of Jesus. Fill them with your peace in the name of Jesus. Thank you, Ha re tsweleng pele Modimo busy ka bona e Modimo a qetileng ka ena o tla ema ka nako e tshwanetseng. Asiqhubekeni uNkulunkulu asasebenza ngabo oseqedile uzasukuma hambe. Now Jesu o botsa potso o re batho ba re ke mang? uJesu ubuza ukuthi abantu bathi ngubani. Now they begin to give different answers. Basuke banikeza ama-answer ahlukene. Bafana ka dikarabo tse sa tshwaneng. Baphananye impendulo ezingafani. Ho fihlela Jesu a re ho bona. Ukufikela uJesu athi A re kubo, lona le re ke nna mang? nina nithi mina Oh ngungubani. my God. Hey. Ha o soka ba le encounter le Jesu Kriste. Mawuzange uhlangane noJesu Ha ona Kristu, ka mo o ka khona ho araba karabo e angeke tshwanetseng. wakhona ukuphendula Ke ngempendulo ka hoo Jesu elungileyo. a bua ho Petros. Yingakho uJesu A makakhuluma re a se kuPetros wena ya bua mona empa o bua lehodimo. uthi akuwena okhulumayo kodwa kukhuluma izulu. Hobane Petros o na soka tla tswa ka matla mo yo Ngoba halalela. uPetru bekangagcwaliswanga ngamandla Empa kaMoya o Ngcwele. ka o re o tla tswa ka matla mo yo Kudingeka halalela. ukuthi ugcwaliswe ngamandla kaMoya O Ngcwele re o kgone ho connecta le lehodimo. ukuthi ukhone ukuthintana nezulu. Today the question ke hore Umbuzo namhlanje uthi Jesu ke mang wena? uJesu kuwe Ke ungubani? mang Jesu mo wena? uJesu ungubani kuwe? Because something has to give in bophelong ba Ngoba hao. kukhona kufanele ukuthi Ho na le unikezele. ho lokelang hore o ko nehele ka something Kukhona wena. ukuthi kufanele unikezele Ho na ngakho. le something that has to die for you to live. Kukhona kufanele kufe ukuthi wena uphile. Ho na le ho tlamehileng o sho hore wena o tsebe ho phela. Kukhona kufanele kufe ukuze I uphile. already said attending church or Bible study doesn't make you one. Kuhamba inkonzo noma uattend iBible study akukwenza ube To ngomunye. fellowship in the sacrament doesn't make you one. Ukuhlanganyela akukwenza ube But ngomunye. there is something that has to give in bophelong ba hao. Kukhona okufanele kwenzeke empilweni yakho. Can I ask this question? Have you ever ube le conference le bophelo ba hao? Uke wama na i-conference nempilo yakho na? O ko ho be le conference moyeng wa hao. Ube ne-conference emoyeni wakho. O utlwe ho na le seo tlamehile o se etse bakeng sa Modimo. Uzwe ukuthi kukhona okufanele ukwenze Not esikhundleni representing sikaNkulunkulu. your family or your Hayi church. ukuthi My umele God. ibandla Empa, noma oh Lord, umndeni o wakho. ema ka sebete sa hore mona ke emetse lehodimo la Modimo. Uzazi ukuthi I am umele izulu. representing God's kingdom Wazi here. ukuthi umele izulu. Time is up mo leng hore re emetse dikereke tsa rona. Isikhathi siphelile Nako sokuthi e simele fedile mo re inkonzo emetseng baruti ba rona. noma simele But abafundisi it's bethu. time re emele mmuso wa mahodimo wa Modimo. Sekusifikile isikhathi sokuthi simele umbuso You need to kaNkulunkulu. have that kind of a conference. Sifanele ukuthi sibe nalowo conference Hore o leyo tsebe ho ba a true disciple of ukuze wazi Jesus. ukuba umfakazi othembekile. Because the word disciple doesn't make you one. Igama elithi disciple alikwenzi omunye. Empa ke tlhakanelo ya hao le moya o halalelang. Ukuhlanganyela Thank you, kwakho Jesus. nomoya oyingcwele That makes you one who is belonging to Jesus. okukwenza ukuthi ube ngomunye obelonga Time kuJesu. has come that we need to cry for God's kingdom. Isikhathi sifikile ukuthi sikhalele umbuso kaNkulunkulu. When I saw men and women looting in our country, Makabona abomama nabobaba balutha, my heart was teared apart. inhliziyo yakhe iye yadabuka Obani, that tells me hore nna le wena re le kereke, ukuthi mina nawe siyibandla we have failed God's kingdom. sihlulekile Ho na le embusweni. batho ba sokang ba fihlellwa ke ho tshaba boteng ba Modimo. Kunabantu
asifikelelanga ekusabeni ene uNkulunkulu. molato o matsong a ka le a hao ba no Isono bona ka salokho Kreste. siphezu kwezandla zethu. So what kind of Christians are we SingamaKristu that ayinhloboni cannot bring change in a society that we abangakhoni live ukuthi in? balethe inguquko But time phakathi. has come mo re tlamehile re sebeletse Modimo. Isikhathi sifikile la sifanele sisebenzele Re uNkulunkulu. rapele Modimo ka nnete le ka moya. Sikhuleke kuNkulunkulu ngeqiniso For nangomoya. time is up. Isikhathi siphelile. The time mo kereke e tla tsamayang ka di-trends hore fashion e re nakong e re leng ho Isikhathi yona. sokuthi ibandla lizahamba That time has ngefashion. passed away. Isikhathi sindlulile. Ba hlokeha batho ba tla pelo tsa bona di tlallang ba utlwe moya wa Modimo. Dingeka abantu maphelong a bona. inhliziyo zabo ezizokhala bezumoya kaNkulunkulu. And say, Lord, do it again mo bophelong ba. Bathi uNkulunkulu phinde wenze empilweni Ore yami. mo pesalema ao morena ao keke wa re tsoseletsa hape na. Amahubo athi uNkulunkulu awusoze Hore wasivuselela na Re thabe ho wena. ukuthi sithokoze kuwe. Can't you revive us again? Angeke wasivuselela That futhi na we be joyful in you, not in ukuthi man. sihlale sithokozile kuwe hayi ebantwini. Ha re philele hore re je hantle re apare hantle. Asiphileli ukugqoka kahle But noma Modimo sidle re kahle. beile mona with a purpose. uNkulunkulu usibekela That ngenjongo we touch the lost. ukuthi sifinyelele Re re kwabalahlekile. Jesu e sa le morena le letsatsing la Sibatshela kajeno. ukuthi uJesu Re re seseyinkosi Jesu o sa namhlanje. kgona ho fodisa. Ukuthi uJesu Jesu o uyaphilisa. santsane a phedisa. uJesu uyaphilisa. Hlokeha batho ba pelo tsa bona di tla robehelang bakeng sa Kudingeka mosebetsi wa abantu inhliziyo Modimo. zabo We need to ezizobukela be broken kuNkulunkulu. before God. Sidingeka ukuthi saphule inhliziyo zethu If kuJesu. Jesu a le sefapanong uJesu makase and siphambanweni began to cry, wasuyakhala say Eloi, Eloi, lama athi sabachthani. Eloi lama sabakathani. That has to tell us. Lokho kusitshele Re ukuthi hloka Modimo ho feta eng kapa eng maphelong a sidinga rona. uNkulunkulu Re ukudlulisisa hloka ho konke. tsamaiswa ke matla moya a Sidinga Modimo. ukuhanjiswa ngamandla kamoya Hore batho ba kaNkulunkulu kgutlele ho Modimo. ukuthi abantu babuyele kuNkulunkulu Hobane God is in business ngoba uNkulunkulu of usemsebenzini reconciling men and to ukuthi Him. abuyisane nabantu. There is no way we can follow Jesus. Akunandlela yokuthi singalandela There uJesu. is no way we can listen and submit to the Holy Ayikho Spirit. indlela yokuthi singalalela futhi sizithobe kumoya ongcwele Once re soka re ba balatedi ba Jesu Christ. masingabi ngabalandeli bakaKristu Jesu. Yes, Jesus. Now, God's will is not in our episode. I just want to cut yes, this message. Jesus. God's will is not in our episodes. Funa kwaNkulunkulu akusise kwenzeni kwethu. Empa thato ya Modimo e mo kamanong tsa rona le yena. Intando kaNkulunkulu isesivumelwaneni sethu I naye. say God is not in our episodes. uNkulunkulu akekho ku-episodes zethu. Hore last week ho na le se etsahetseng. Ukuthi last week Bekeng ena kwenzakaleni. ho na le ho etsahalang ho tjena. Ukuthi namhlanje kwenzakalani. Modimo ke tla mo emela be bophelong ba ka ka September. Ngizalinda uNkulunkulu abe sempilweni yami ngoSeptember. No, that's not our God. Akuyena uNkulunkulu wethu. Will of God is in our life. Ukufuna kwaNkulunkulu kusempilweni yethu. Re rata kapa re sa rate. Sifuna noma singafuni. And why is it like that? Kungani kunje? It is because it is not our faith mo yena. Ngoba Etsa dintho di etsahala. akulona ukholo lwethu No, olwenza izinto zenzeke. But it is our faith in his works. Ukholo lwethu emisebenzini. Rona tumelo ya rona ke a e bona, yes. Yebo Mara inkolo bona, yethu ke siyayibona. tumelo ya rona mesebetsing ya hae. Ukholo kwethu emisebenzini Ke yakhe. tumelo ya rona mesebetsing ya hae e etsang dintho di etsahale. Ukholo kwethu emisebenzini Ha ona yakhe. ka mo re Yikho ka kwenza izinto babalatedi zenzeke. empa be re hloleha ho reproduce again what is from us. Angeke sibe ngabalandeli singakhoni But ukuveza ithemba. God has placed us and arapesa ka moya wa hae o halalelang. uNkulunkulu usimbese ngomoya wakhe ongcwele. And it takes what Paul says in Philippians 3 verse 10. Uthatha lokhu Paul akusho I kwencwadi want to yabaFilipi. know Christ and the power of his resurrection. Ngifuna ukwazi Oh, thank uJesu you, Jesus. namandla Ke tle okuvuka ke tsebe kwakhe. Jesu Kriste le matla tsoho ya hae. Ngazane noKristu Jesu namandla okuvuka kwakhe. And the fellowship sharing in his suffering. Nokuhlanganyela kukho konke ukuhlupheka kwakhe. Becoming like him in his death.
ngifane naye Now, ekufeni now. kwakhe. When he says becoming him in his death, Ngibe nguye ekufeni kwakhe. ha re emele go o shwe literally mona. Akudingi But ukuthi ufike ufe ishwa kuqala. dinthong tsena tse o tshwereng bophelong ba Fanele hao. ufe kuzinto ezikuphethe Hore tle be empilweni Kreste yakho. ya phelang bophelong ba Ukuze ka. kube nguKristu ophila empilweni Thank you, yakho. Jesus. Let me close with this. I just Bhala want to ngalokhu, skip all mfundisi. this. Galatians 6. KwabaseGalantia 6. Bana beso ikare ha motho a wela molatong o mong. Lona bao le leng ba moya le ke le motsose ka moya o mosa. Mi o iponele e se re wa lekwa le wena. Can I read this in English? Message. Live creatively, friends. If someone falls into sin, forgivingly restore him. Ke mosebetsi wa mango wa a disciple, you know, saving your critical comments for yourself. Ipolokele hore o bona wena o le ya halalelang go feta ba bang. Zigcinele kuwe ukuthi wena ungcwele undlula abanye. Utlwa e reng, you might be needing forgiveness before the day is out. Ungadinga ukuthi uxolelwe Pele ngaphambi tsatsi kokuthi le le liphele dikela ilanga. le. Ngaphambi kokuthi ilanga Le wena o lishone. tla bo e hloka tshwarelo. Nawe uzabe udinga ukuxolelwa. Now listen to verse 7. Le se ke la thetswa, Ningaduki. modimo ha o songwe. uNkulunkulu akahlekwa. Check here. You don't have to say something o some modimo. Awudingi ukuthi usho okuthize. Mara maybe o kana wa phela e ka re o mo latedi, Ungaphila ngathi ungomunye wabalandeli mara o se yena. kodwa ungena. And ka ho o go thetsa modimo. Ngalokho uhleka uNkulunkulu. Modimo ha thetswe. uNkulunkulu akahlekwa. Bana se motho a se jalang o tla se kotula. Ngoba umuntu lokho akutshalayo uzokuvuna. Let me close with this short story. Ucela ukuvala ngale story They said there was a esifishane. man walking with his son. Bekhona indoda ethize ihamba nendodana yayo. A shebile o bona ngwana o botsa potso a re ntate. Umntwana ubuza umbuzo uthi baba, Modimo mo kakang mara. kuthiwa uNkulunkulu ungakanani? O mo kae modimo? Ungakanani? And the father said to him, Uyise uyaphendula uthi, let's go asambe and show you something. ngikubonisa okuthize. Because ngwana hana botsa hore modimo mo kae? Umntwana makabuza ukuthi uNkulunkulu ungakanani, Inele ha bona sefofane se feta moyeng. bekabona indiza mshini indlula. Ba re ba tsamaya ba fihla airport. Mabafike airport, Ntate mo botsa hore sefofane se was born. ubaba kwathi uyabona ke le flight. Jo, sefofane se seholo papa. Athi yo le flight inkulu. Imagine, you know, it can be how tall, you know, how long and big is the flight. Wathi yo yinde futhi Ngwana e mama inkulu. ke re, yo, this plane is very big. Athi yo le plane inkulu kakhulu. And the father said this. Uyise wasuthi Ke ka moo modimo a leng moholo ka teng. athi uNkulunkulu mkhulu kanjalo. The more you come closer to him, The more usondela kuye, the bigger you understand how big he is. umqonda kakhulu The ukuthi more mkhulu rapela o kangakanani. batla fatlhego sa modimo. Mawuloku ukhuleka ufuna ubuso Ke le moo o bakhe. bona boholo ba modimo Yile bophelong ba sikhathi hao. ubona ubukhulu bakhe. Ke o phepetsa tsatsing la kajeno. Ngiyathembisa kulelanga namhlanje. Tseo dintho tseo kwena o tsebang tse o tlamehile o di nehele. Uwo wazi izinto fanele uzinikele. Those things that we have to give up bophelong ba hao. Izinto fanele uzisuse empilweni yakho Hore tle be modimo a moholo fela. ukuthi abe nguNkulunkulu omkhulu. Modimo a kgotswaletsa hantle. uNkulunkulu womosana enze kahle. Let's bow our heads. Father, we thank you, modimo wa ka lokileng. Re leboha lentswe la hao modimo hobane lona le bua pelong tsa rona. Lentswe la hao ha le re thetse modimo wa ka hobane wena modimo ya tshepahalang. Ntate ke a leboha ka maphelo ao o a deliverileng bakeng sena modimo wa ka. Ha ba ke ba tsamaye ka kgotso bana ba hao modimo wa ka, ba tseba hore wena modimo ya ba hloletseng. Ke rapella bao modimo wa ka who are watching on the YouTube, and those who will watch it after modimo wa ka, that the encounter that we have with you here, ba be le yona modimo wa ka ya lokileng. All honor and glory belongs to you modimo wa ka. Ka hona ntate re re mahau a morena rona Jesu Kriste.
Kreste. Lerato la Modimo Ntate le kopano la matshediso a moya o hallang ke di be ho rona bohle ho fihlela Kreste Morena a bua. Amen.